Dr Khehlelezi sawubona. Dumandumane dumekela sezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bejempejempa zona empandla enhliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto okwazi igazi ndaba ikalamanzi dictionary ndaba yithithi undeni ngalunywa injangaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlike ngafulela kwanetha ngibingelele bonke abalaleli bokhozi FM namhlanje kuLwesibili. Kuyini lokho insizwa yasemakhaya izibongela noma umsakazi ezibongela noma intelezo ichelayo nje mawusangena ukuthi hayike ngangena ke manje. Uyabona ke usho kahle mawuthi intelezo engiyichelayo mangisangena ukuze mangikhuluma ngiconnecte idlozi lami the spirit must connect nomlaleli ekhaya eza ukuthi cha bengigula kodwa le ndoda mayibiza lezi ibongo ngizwa ngiphila ngoba uNkulunkulu mina maye ngipha ngipha amandla ukuthi umuntu nje mayizwa izwi lami ukukhuluma nje naye kumele aphile ngoba lamandla ngaphika kanjalo kodwa kumele ngizisho qala lezi ibongo ukuze lento iqale ixhumane ezwe ukuthi cha isiphakathi ke le ndoda. Siyabonga nanokuthi ufika mkhuluma iqiniso khona isithombe ngisibone ngesonto elidlule ku social media siyahlekisa sona ihlaya sikhombisa ukuthi imali imshintsha kanjani umuntu isithombe sakhe sidala ngazi kwakunini lapha ya kuyabonakala nokho ukuthi awusamusha nokuthi nje ayi bandla kuleyo mboni naloyo mkhakha ukuwona wawusafika ngicela usinikeze la uhambe khona wabaningi mhlawumbe kubone usuku social media. Okay, Mina ngikunikeze ngathi uphinde ube umbishop webandla isithelo sika Jehova imzuzu emibili nje uKhehlelezi ngoba usuyi voice of reason nakho usuza uzokhulumela bendabuko kusho ukuthi lukhona uhambo olukise esicongweni esithilo osulihambile. Okay, mfowethu ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho muhle kakhulu. Ogada mawumuntu oku public figure noma mawuphambili emehlweni abantu yonke into encane oyenzayo abantu bazoyinakisisa. Wonke umuntu unala aqala khona amuva into engiyithanda ngoKhehlelezi une history akavukanga uKhehlelezi nje nimbona esenemoto ngiqale phansi ngithe ngiqale mina ngeke ngahlala ehostel kaMasho ngihlala eBlocksini ngike ngalala ngidla igwinya ngiphuza namanzi so wonke umuntu oyibona ehlala ngeke ngahlala emjondolo mina but bengihlala nginaleli phupho lokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi nami ngiyohlala emhlanga as much as sengihlala khona ngoba bengihlala njalo ngithi mangiphahla ngicele edlozini lakithi ngithi kanti laba abagibela imoto ezinzima zinjani ubungathuka ubungahleka khona abantu abanokuhleka mangigquma uyabona mawufutha ufaka isifutho ugquma ukhuluma nomuthi umuthi uyawukhulumisa ngithi inkosi ngicela nje noma ungangipha nje ibattery lemoto nje ibattery nje ngike ngithola ibattery lemoto ngakujabulela lokho uNkulunkulu wavela wangangipha ibattery wavela wanginika imoto so wonke umuntu unendlela yakhe. Do you know ukuthi mina ngiyu DJ? Hayibo. Yes, ngiya DJya but angikwenzi lokho ngiyumfundisi archbishop nginamabandla into engiyiphathiswa ubaba uNkulunkulu ngiphinde futhi makuthiwa during spare time sami ngihlalele isport engisithanda kakhulu ngithanda ukuspina imoto nginamakusheshe la ngithi asihlaleni sirelaxeleni siyispinela imoto that is what I like and namanje uNkulunkulu kunala ngithatha ngisekhona one day omunye uthi hey wakwakhuluma uKhehlelezi kanti ngempela uyaya lapha mina ngumuntu othanda ukuaim high ngelinye ilanga uNkulunkulu uyongithatha ngibeke level nomuntu osekhaya angayithathi amandla akhe wangabazi trust yourself before abantu bakholele kuwena qala uzethembe wena. Sibonga kakhulu ngaleso singenise esine motivation phakathi nasi sihloko namhlanje asiqale ngalamakhambi lawa aletha uthando noma anciphisa uthando noma liqede noma libuyise noma komunye avimba omunye amakhambi akhona yini lapho mfowethu akhona kakhulu asiqale la kunekhambi qala elalenza ukuthi intombi mayingakuthandi ayizigcine kuthande ngenkani nasemakhaya uyazi umuntu ophuma emakhaya ukuthi bekunomuthi othi mayiphuma insizwa niphume kuthiwa siyahamba wazi ukuthi mangiphethe leli bhodlela lami impela hayi ngiyobuya nayo noma kuthiwani iduku impela umucu izonginika le ntombazana umuthi owawenza ukuthi noma kuthiwa ayengithandi kunomuthi oqondane nentokazi eyodwa kunomuthi oqondane nezintombi mawuthi ngifuna izintombi zonke zingivumbe umuthi weintombi ke lo umgade kumuntu osebenzisa umuthi weintombi isikhathi esiningi akazwani kahle hle nabantu besilisa abantu besilisa igazi lakhe alihambisani kahle noma bamthandisisi ngoba usuke nalento abantu besifazana basuke bamthanda umuthi mfowethu wedliso ukhona izwa mina ngikutshela ukhona umuthi wedliso kahle so usulapho bengiseza. Okay, umuthi ozokwenza into ethile ngothando kumuntu uyidliso yena umuthi
ozofike ungene ufakwe it's either kudleni noma uzowenza something uyidliso yini idliso sesifikele lapho ngalichaza right yini idliso idliso yinto eyayenzelwe ukuthi mawuyikhulumisile noma mawuyifakile kudleni ukuthi lo muntu akathande mina but mayengithanda bengifisa ngithande kanje kunomuntu ozofisa ukuthi angithande ashaye uvalo olokungesaba lokuthi uyangisaba uyangihlonipha kungenzeka idliso lami ngilifaka ukuthi mayishelwa yenye indoda ezwe kunuka iperfume yami mayishelwa yenye indoda ezwe kunuka izicathulo zami mayishelwa yenye indoda abona isithunzi sami sithi sidlula kumina noma avela hayiza baleka gijima lapho ke idliso leli liqondana nokuthi ngakhumuzo wami idliso linikwa umuntu onjani idliso mayifika umuntu okoqala wayifika qala achithela amathambo phansi noma hlolwe bese kuthiwa ushadile yini yebo sishadile uma eshadile ngiyamnika yini umuntu idliso noma ngimniki mayeshadile yes ngingakwenza lokho but mayengashadanga angimniki umuntu ngoba usuke usazobona abanye it's either usazobona abanye obhuti noma usazobona ezinye izintokazi but I wouldn't advise leli dliso elifakwe kudleni ngoba lihambe libagulisa abantu uma singakhuluma nje ngikuhighlight kancane do you know ukuthi idliso lihambe lifune namazipho nails lapho kuthiwa inqamula amazipho akho kancane uwafaka masiya ngaka Department of Health amazipho abo edala ukuthi masikhulu emakhaya bathi inzipho zakho mawuyinquma zilahle la ungekubone khona umuntu kuyafana futhi nezinwele right kwakungenzela ukuthi umuntu uzothatha indlise ngazo no lokho kwenzela ukuthi umuntu angakuthwebula ngamazipho akho okwamazipho lawo edliso uwanquma special usuke wenzela ukuthi ngiwathathe ngiwafaka lapha lalela ki disadvantage njengamanje le message iya kumuntu oyinyanga noma umuntu kade enganalwazi la lento engizoyisho amazipho mawuthanda ukwadla uwagwinye afike esiswini emathumbini enze ukuthi amathumbu avuvukale uthola ukuthi amathumbu akho senenkinga yokuvuvukala adalwe ilamazipho ohlala uwadla ngaso sonke isikhathi uma uthatha amazipho uwafaka uwaeda kwidliso azohlupha phakathi ngoba idliso umuntu liyamgulisa kunezinye insila ezithathwa zifakwe phakathi ezigcina seyidala lento okuthiwa iTB makuyi TB umuntu umthole sekhwehlela kwesinye isikhathi umuntu uyamdlisa uthola ukuthi idlozi lakhe alihambisani nalento oyifake laphana iyamgulisa lento uthole siyancipha emzimbeni ingoba into oyifakile but kune alternative enye indlela esi-upgrade ngayo imithi bese sithi le iyona ndlela ngoba phela yonke into ya-upgrade ihamba ngefashion nakho futhi sekunemithi emisha eyiyona okufana nezinhlanga noma idliso omeqisa lona phansi noma into eyisibambelelo othi manizo yenkonzweni uyigcobe kuwena phambili noma yena ayigcobe kuyena phambili leyo ke ama side effects isuka inganawo isikhathi esiningi but into engizoyisho ezinyangeni musa ukumnika umuntu othola ukuthi insizwa nje isayoyidlalela lapha ngoba umuntu uzosanganiswa yibala umuntu eyibonela uyellow bone ethi mayisuka lapha ethi kanti lo muntu usafuna ukudlala okay lamadliso othando owachazayo ungawalinganisa yini no Viagra besintu ungawalinganisa yini noma drip anyusa ilibido ikhona yini indawo la ongathi bukhona ubuqiniso bokuthi mina ngithathe umuthi ngiyofafazela noma ngimnikeze umuntu uthawudle noma aweqe noma into obulungiso ukuthi ngingayenza angiphuli ilungelo lomunye umuntu akhathaleki ngokukamoya noma ngokomthetho right yabona mawuzothatha umuthi umeqise wona angiboni ukuthi uyaliphula ilungelo especially mawuhambile wakhokha wayishaza phelela awuphuli ilungelo lomuntu ngoba wakha umuzi kababa wakho ngokwesizulu wakhumuzi kababa wakho ngoba iqiniso lithi ungayithatha intokazi namhlanje ukhumbula ukuthi ziyaqhuma insizwa ngaphandle la usisi angayithola indoda namhlanje osisi bayaqhuma la ngaphandle bayayiphuza izinto la ngaphandle uthi mayethe yaphuma indoda ngaphandle idideke ihambile kanti mawazi ukuthi isibaya sami ngisibiyele ngafaka ama buckler guards ngeke azaphume phela leyo nto wena uthi ama ingredients amanye awekho listen angithi ngishilo ngathi mina iadvice yami bengizo advise ukuthi asisebenzise lele lokweqa phansi noma lele ligcotshwayo lele lokudlisa umuntu ngasekudleni elakudala elihamba limgulisa unless uthi wena ngeke ngize ngwafaka amazipho kunezinsile ngeke amanye ama ingredients ubalama zipho sikhuluma ngalawa awubutha
angalimaza umuntu. Alright. Angithi ke ukhumbula ukuthi ngiyinyanga akufanele ngibala izinto zonke emsakazweni ngoba kukhona abantu esengibanika enye into omunye uhleli phansi nepen nephepha uyabhala asithwasise radioweni kodwa si highlight nje izinto ezincane zokuthi madoda manikhanda qaphelani ungakufaki kakhulu lokho ungaphindi ukufake futhi lokho ngoba ama side effects akhona yini cishe mawakhe idliso imithi engenayo cishe maybe u5 bese kufuneka insila yakho emzimbeni oyona uyithathayo ihambe lento ifake negazi. What if you are HIV positive bese uthatha lelo gazi la udlisa umuntu I'm affect lento izohamba im affect. That is why hence ngisho ngithi kungcono mawuzomeqisa kungcono lento mawuzoyithatha uyigcobe kuwena noma uyishaya inhlanga nazo lezo inhlanga qala ulinde igazi lakho lingathi liyoma kancane and wenze sure ukuthi upartner wakho akukho lapho naye aneska khona okuzofika nithi manihlangana uthola lezi inhlanga zakho zihlangana negazi lakho uthola ukuthi usesuleleka ngesifo sesifo sengculazi. Imizuzu 14 ngaphambi kokuthi kushaye ihora leshumi sino Dr Khehlelezi namhlanje ohlelweni lwezemfundo sizobheka sesivala inyanga yothando uFebruary ukuthi njengoba sesitshelwa sivela ukukhulumela abelaphi bendabuko uDr Khehlelezi ukuthi yebo idliso noma izinto ezifana nentando izinto ezizokhulisa uthando noma ukucupha noma ukuvimba uthando noma ukubuyisa iX izinto ezikhona ngabe zinamthelela muni emzimbeni womuntu ngokwempilo. Ikhona indlela yokuthi umuntu azivikele uma kukuthi kunedliso elizongena emzimbeni wakhe engingaya khona kudokotela nomelaphi wendabuko ngizivikele akukhathaleki noma ngizogcina ngidlile noma ngidlile kodwa alizukuba namthelela emzimbeni wami. Okay, ngizophendula lo bese maybe sibuye siye lapha ekutheni ungakwazi yini umbuyisa umuntu esehambile. Right, ukuyivikela mfowethu kukhona kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi uyivikela ngani ngoba sekuwumuntu ekhaya okufanele azisukume ayenyangeni yakhe ayithembayo said yakhehlelezi noma uya kumuntu oseduze ayoyitholela yena ukuthi uma sengiyivikela ngiyivikela kanjani. Ngeke ngizwe abanye omnye gwabe ngokuthi Khehlelezi ube bekhondotela bezongitshela unqaba ama ingredients amanye edliswa abalinzi kuphela usunqaba manje indlela yokuyivikela lalela awuzukuzisho zonke izinto nawe phela unabakini akusikona izinto ezifakwayo kuphela nabakini bayawenza umuthi ukuthi ube namandla. Alright, awusiphe nje izinto ezimbalwa ngoba ngokwezempilo nomthelelo khona emzimbeni kolalele azibe khona lezo intwanyana ezimbalwa. Ngiyayithanda imibuzo yakho ngoba mina ngihlala nginempendulo. Uyabona inkinga maybe Butisia ubuka kakhulu social media. Yabona mawungena ku TikTok. Alright awubuki. Yabona ke mawungena ku TikTok uzothola omunye ubhizi nawe uyaplana uthi mawufuna ukwenza into enje uhlanganisa lokho nalokho. Umuntu owathwasa siya wangena entwaseni wadla intwasi uyayazi imithetho obunyanga. Ubunyanga uhamba ukuexpose noma ikuphi awuhamba ukhuluma ukuthi mawakha lo muntu wenza kanje uyahlonishwa umthetho wasendumbeni. That is why hence abantu bene information wrong. Omunye uthi mina ngizodla amafutha engwenye uyowadla amafutha engwenye uzukhulu phale njengayo ingwenye kodwa awasebenzi wodwa kunezinto ezifakwayo. Angithi uthenga ukunika ama ingredients sengunikile eyi1 nje ukuthi amafutha engwenye but I won't give you more because lento isikhwama so babamkhulu ongafanele sivele sisinike noma ubani oyilalela iradio manje. Umuntu mayifuna lokho uze enyangeni ahamba enyangeni it's either noma uya kubani noma kubani. Ilento engisho ikhona impilo engiyiphilayo nje usuku nosuku mhlawumbe kunomuntu ogabhayo nomuntu oqumayo kunomuntu owenza izinto nje ezimkhuba yokuthi ahleze eqinile ngandlela thizeni. Ukhona engingakwenza okunganyusa amathuba ukuthi uma kuza izinto ezobutha emzimbeni ezinjengazo lezi esikhuluma ngazo namhlanje well zingagcina zingenile kodwa ngiyawanyusa amathuba nokuthi amasosha amomzimba abe sesimene esidama. Right, kulo mbuzo ke ngizokunika futhi enye ingredients because uhamba ngikuhlephulela 111 uyabo ngizohamba ngikunika nje 1 uma usebenzisa imithi yenza sure ukuthi umuthi owusebenzisayo awuyishile lento okuthiwa isibhaga. Isibhaga yilo muthi othi mawugaya mawuthatha kanje ufaka olimini ukhotha uyancinza kakhulu. Loyo muthi udala ukuthi noma kuthiwa intombazana bayayiphephetha umfana efuna ukuthi imthande ngenkani
kodwa lezi zinto zalomfana zifike zishaye zibounce back. Uma umfana efocus kuma wengane noma kumakoti wakhe mabethi bayamphephetha ifike lento ishaye ibounce back. But ke isipaka sihambi sodwa sihamba neminye u2 iba u3 but ungayishiyi leyo nto. And umbuzo omunye kwawubuza ukuthi umuntu mayesehambile uyakwazi ukubuyiswa ngomuthi. Yebo uyakwazi ukubuyiswa ngomuthi. That is why masikhanda umuthi sekuthiwa sikhanda into okuthiwa ibutho. Size sithatha ifone le ngiyithathe ngifake entweni okuthiwa isigqulo ngiyigqule izibe impuphu bese mangihlanganise nomuthi ngoba ngisuke ngifuna ispeaker sayo ukwenzela ukuthi mangimfonela ayi-answer ifone yami uyathanda kathanda ayi-answer ifike lento kuyena ingene ngefone. It's not Dr Khehlelezi siyabona. Live. Yes, but that's also like very dangerous. No, it's not. You can't the phone lalela. All the aluminium. Ispeaker ngiyasikhanda. Ispeaker sefone. Izobathatha abalaleli. I just want to hear what they're saying. Ya ungabathatha futhi ba phone. Ufuna ukubezwa. Ufuna imibuzo yabo. Interesting topic. Obsession ke kodwa yomuntu osekuthanda But I kakhulu. love the challenge. I think this guy's giving you a good challenge. Ya alright akayena umsakazo obhayizayo vele alalele wena uyayifaka imibuzo. Akekho lost. Ya uyayifaka imibuzo akayifaka. Anankinga. It's making me enjoy it more. Because when you get it too easy, upaquze nje. Oba. Hayi kuleka mina yena mayibuza ngiyacabanga ukuthi hey ngoba yena kahle kahle ngicindezele ekhoneni ukuthi ngikhuluma amaqiniso yonke into but ngiyayithola indlela yokuphuma ngithi yazi lo ngimkhathazela ngithi hayi awuthi ngikukhabulise kancane ngithi kancane nje bese ngiyaphuma nje ngoba ngiyambona ukuthi ufuna ngisiphi asibuyele bathathe umnyango wezempilo kwaZulu Natal. Uhlelo lwezemfundo ebusazweni ukhozi FM no Dr Khehlelezi ngolwesine sivala uFebruary owaziwa ngenyanga yothando. Well usiko lwasentshonalanga sel-adoptwe umhlaba wonke njengoba kukhona iValentines ngomhla ka14. Bakhona bafikela ukuthi bezokhulisa uthando beqondanise nje nokuthi uFebruary. Mfowethu bakhona yazi ngeke ngahlekiswa abanye amandiya bafika kumina mabefika kumina sekwenzeke icishe ka3 bafuna ukudlisana phambi kwami. Athi omunye no yebo athi it's fine doctor give me ngizomnika ngimdlise naye angidlisa nginankingi ngithi mina no phela kufanele ukuyifihlelana lento yabo nidlale ngesitsotsi ukuze isebenze but manje idlisana kanje ngeke isebenze. Athi omunye but I know already ukuthi kunento ngithi akakudlise uma uyifaka ngobuqili ngentando. Yes phela lento kufanele ingene ungazi ukuze ikwazi ukuthi isebenze kuwena mawungena seyazi sowazi ngeke esenayo layo power leyo nto yabo. Ngiyabona ukhona umuntu okahamba emhlabeni mhlambe bese kuyakhalwa abakubo angazi obani ukuthi kube khona into ayidlile ebihambisana nothando omunye mhlambe uthola ukuthi akadlanga into emzimbeni kangako kodwa emqondweni waba obsessed ngokuthanda umuntu wazi wenza izinto mhlambe wayibulala uyabonga ngenxa ukuthi uthi ngingamane ngife ingenxa yokuthi wadliswa mhlambe lento yayikhule engqondweni nasemoyeni wakhe kwenziwa njani la kunezihlahla okufanele zingafakwa ngithe ngizohamba ngicathazela kayiwani edlisweni ungamfaki uyikhunge bese ungayifaki insila yasezandleni which means amazipha sezandleni ungawafaki. Amazipha sezandleni adala ukuthi akuthande kuze kweqe aze akushaye lo omdlisayo lo omdlisile ke manje uyena ozogcina kushaya noma aze athathe intambo athi ngiyoyibulala ngibulalela yena ioption ayibonayo nje namayicasukile ubona ukuthi ngcono ngiyibulale. So zikhona izinto ngaphandle kwakhe exactly zikhona izinto ezinjalo uthola ukuthi umuntu mayeseshonile omunye uthi ngcono nami ngimlandele kodwa nina abasekhaya noma kade beseduze nibona ukuthi lento ayihambi yodwa kufanele ngalesikhathi maybe evelela ileyo nto sondelane eduze kakhulu kube nezinto ezinye ezenziwayo ezozama ukwehlisa le yanto.
yiso yini isizathu mhlambe sokuthi usiyawo mesehambile kade yisoka kube khona isimemezelo emngcwabeni kuthiwa abeze abantu basiya beyogezwa ngabe kuloko kugezwa kusuke kususwa nezinye izinto okungenzeka ukuthi kusuke kuyidliso lothando elafakwa usiya komunye noma abanye babo ngomthetho wesizulu iqiniso lithi usiyama esedlulile emhlabeni ngisho kuthiwa kuneyintombi eziwu10 maku ukuthi bekuyintombi ayivumelekile ukuze emngcwabeni wakho okay ayivumelekile makuthiwa ifuna ukugeza iyo igezela yodwa leyo because it's not recognized kwidlozi amakhosikazi right ke yes angagezwa benesithembu angagezwa kwenziwa izinto zonke but hayi ukuthi azophalaza nikhiphela into yami vele siyani ihlushwe yini yeke into eka izisebenzele ngoba vele phela babefungile phela labantu ukuthi siyohlukaniswa ekufa futhi noma kuthwase kunjani uzokhumbula ukuthi eBhayibhelini ukhona wathi esedluli umkhwenyana wathi mayisedluli amakhosikazi aya kumamezala afika athi thina akade kusibeke la sesiya umama wathi yena seningahamba